Саламатсыздарбы достор, Кыргызстан валюта каналына кош келиңиздер. Оптима банк доллар 84, евро 83, рубль 1 сом 39 тыйын. Ислам финансылык борбору доллар 84, евро 88, рубль 1 сом 39 тыйын. Банк Азии доллар 84, евро 88, рубль 1 сом 38 тыйын. Компаньон банк доллар 84, рубль 1 сом 38 тыйын, евро 87. Халык банк доллар 84, рубль 1 сом 39 тыйын, евро 88. Финка банк доллар 84, евро 87, рубль 1 сом 38 тыйын. Дос Кредо банк доллар 84, евро 87, рубль 1 сом 39 тыйын. Эко Исламик банкы доллар 84, рубль 1 сом 38 тыйын, евро 87. Акча алмаштыруучу жайы доллар 84, евро 86, рубль 1 сом 37 тыйын. Баракат финанс акча алмаштыруучу жайы доллар 84, рубль 1 сом 38 тыйын. Айыл банк доллар 84, евро 87, рубль 1 сом 38 тыйын. Каналды колдоп, видеого лайк басып, катталышты унутпаңыздар.